Upoznajte Moglija modernog doba, Tipi Degre, koja je odrasla sa divnim životinjama u Africi. Tipi je prvih 10 godina života provela uz neke od najnevjerovatnijih divljih životinja. Alan Degre i Sylvie Robert, Tipini ponosni roditelji, po zanimanju fotografi divljih životinja, odlučili su da svoju kćerku vaspitaju netradicionalno u srcu Afrike. Prije nego što je Tipi rođena, njeni roditelji, porijeklom Francuzi, odlučili su da se presele u Namibiju. Pogledajte priču u nastavku. Kada je imala 16 godina, Tipi je napisala priču o svom životu u divljini. O njoj je do sada snimljeno 6 dokumentaraca i trenutno studira kinematografiju. Tipi je uvijek govorila da svi imaju dar za nešto i da je ovo njene, objašnjava Sylvie. Ona je bila bliska s divnim životinjama i imala nevjerovatnu komunikaciju s njima. Vjerovala je da su sve ove životinje njeni prijatelji. Njena majka je rekla: Linda, Noi s jedne od afričkih farmi koje smo posjetili, bila je toliko mirna da nismo mogli da slikamo kako je Tipi jaše. Lindu je toliko bilo strah od toga da potrči, dok je Tipi na njoj, da uopšte nije htjela da se pokrene. Sylvie smatra da je odluka da Tipi odgajaju u divljini bila dobra i ne žali zbog toga. Neizmjerno mi je drago što smo svom djetetu mogli da ponudimo ovakvo odrastanje umjesto odrastanja u gradu. Mi smo živjeli s merkatima u pustinji Kalahari 6 godina prije nego što je Tipi rođena i željeli smo da i naša kćerka to iskusi, kaže Sylvie. Ovog ljeta je Tipi diplomirala na studijama kinematografije i onda upisivala univerzitet Sorbona u Parizu. Njena majka kaže: Tipi sebe smatra Afrikankom i želi da dobije namibijski pasoš, želi da postane ambasador Namibije. Ovo je kao priča o Mogliju, s tim da je Tipina priča stvarna. Ukoliko vam se svidio video, obavezno podijelite sa prijateljima. Usput možete ostaviti subscribe i like u znak podrške. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav!